Good morning, ladies and gentlemen. Goeiemôre, dames en here. Welkom terug, welcome back. And then welcome to literature. Welkom by letterkunde. Now, for the next few weeks, or for the next few days, gaan ons na gedigte kyk. Nou, die eerste gediggie wat ons gaan kyk na, sy naam is Sterrekyker. Sterrekyker is die titel van die eerste gedig. Now, if we have a poem in front of us, as ons nou 'n gedig voor ons het, there are 4 important elements that we need to take a look at, né? 4 belangrike elemente. Nou die eerste element, the first element, is die bou van die gedig. Hoe is 'n gedig gebou? Now, if I'm talking about the build of a poem, I'm talking about how the poem looks, nee. En 'n gedig is gebou deur verse of strofes en versreëls. Remember, in Afrikaans, there's nothing such as lyne. Nee, lyne is nie Afrikaans nie. Ons praat van versreëls. Nou, hoe is Sterrekyker gebou? Kyk gou op jou gedig. Sterrekyker het 1 strofe of 1 vers met 15 versreëls. Dit is hoe Sterrekyker gebou is. Now, element number 2, die tweede element. We need to take a look at the type of the poem. Watter tipe gedig is dit? Nou, Sterrekyker is 'n liriek. 'n Liriek, né? Now, why is it 'n liriek? Nou, almal van julle gaan vir my sê, dit is 'n liriek want ek kan dit sing. Sorry, that doesn't count for grade 11 Afrikaans, né? Jy kan nie vir my sê ek kan dit sing nie. Something is called a lyric when it's got rhythm and rhyme. As dit ritme en rym het, dan is dit 'n liriek. Can you hear? It's almost like a song, né? So 'n liriek is 'n gedig wat ritme en rym het. Alright. So that's why we can compose it into a song. Ons kan dit 'n liedjie maak, want dit het ritme en rym. Right. Now, element number 3. We are taking a look at the rhyme scheme. Wat is die rympatroon? Nou, die rympatroon van Sterrekyker is 'n vrye vers. Exactly as in English, a free verse. Dit beteken, daar is geen woorde wat rym nie, né? Nothing rhymes. Okay, so we are already down with 3 elements. Die bou van die gedig, die tipe gedig en die rympatroon. Alright. Die laaste ene is die beeldspraak. Now, we will take a look at the beeldspraak as we go through the poem line by line. Maar wat is beeldspraak? Imagery. Now, beeldspraak is techniques that poets use to write their poems, né? Dit is goed soos alliterasie, assonansie, personifikasie, metafoor, vergelyking, enjambement, herhaling, repetition, né? Now, in Sterrekyker, we are getting 2 prominent, 2 baie belangrike beeldsprake. Ons kry herhaling, repetition, né? Nou, wat is die funksie van herhaling? The function of herhaling, if I repeat something over and over again, I want to emphasize. En in Afrikaans, emphasize is beklemtoon. Ek wil beklemtoon dat iets belangrik is, né? And herhaling also serves the purpose to bind the poem, om die gediggie te bind. Okay, you got that? So die funksie van herhaling
is dit beklemtoon, iets is belangrik en dit bind die gedig. En dan kry ons ook enjambement. Check dat, enjambement. Now, I always teach enjambement. Think about you've got a slice of bread, nah? And you're doing jam on it, okay? You don't just plot your jam, you are neatly spreading your jam. So if we are talking about enjambement, think about en jam on bread, né? That means one line is flowing into another. Een versreel vloei oor na die ander ene. En jam on bread, né? Enjambement, one line is flowing into another. All right. Now these are the elements, okay, that we will use in Sterrekyker. Now let's start at the title, Sterrekyker. What is 'n sterrekyker? Wat is 'n sterrekyker? Nou 'n sterrekyker in Afrikaans is 'n astroloog, 'n astrologist, 'n astroloog, né? Iemand wat na die sterre kyk, that's why you have a star sign, né? Wat na die sterre kyk en dan jou toekoms voorspel. Alright, good, you got that. So, the theme of this poem, this is about someone, die spreker, wat briewe skryf. En die briewe wat sy skryf is baie lank, né? En sy skryf baie briewe. En sy pos dit aan die man op die maan, on the man on the moon, né? Now the man on the moon is a fictional character. Okay? Ons weet mos nou, jy kan mos nou vir my sê, daar bly nie 'n man op die maan nie. As jy vir my sê, daar bly 'n man op die maan, dan is jy 'n hoender. Alright. 'n Man op die maan is a fictional character. It's a metaphor for someone we don't know. Alright. And if I'm talking about figurative speech in Afrikaans, a similar word for figurative speech is konnotasie. Konnotasie is a fancy word for figurative speech. Nou, hoe gaan ons konnotasie onthou? We are making the connection. Konnotasie, connection, né? So how can we make the connection between the figurative speech of a man on the moon? Alright, someone we don't know. Okay, everybody got that? Alright, now, hoekom skryf hierdie spreker dan nou hierdie baie briewe en sy gee dit vir die man op die maan? Wat is nou in hierdie briewe? Alright, en hoekom is hierdie briewe nou so lank? Miskien is dit baie belangrike briewe, of in hierdie briewe is daar baie belangrike goed, né, wat sy vir niemand anders wil sê nie. Dalk geheime, né? Geheime in English, secrets. So, let's wrap up the theme of the poem. This poem is about a speaker, 'n spreker, wat baie briewe en lang briewe vir die man op die maan, 'n fictional character, skryf. In daardie briewe is daar dalk means maybe, we don't know, né? Ons weet nie. Is daar dalk baie belangrike goed wat sy vir niemand anders wil sê nie. Maybe secrets, dalk geheime, né? Okay, right. Let's start with versreel 1. Ek skryf 'n brief aan die man op die maan. Now the word ek is a personal pronoun, alright? En dit maak die gedig persoonlik.
So hierdie is 'n persoonlike gedig. So everybody underline or circle the word ek. Skryf daarso vir my, dit maak dit persoonlik. Alright, then at the end of line 1 you will see a little stripe. Dit noem ek 'n aandagstreep, né? Alright, if we translate it directly into English, it will be an attention stripe. Nou wat is die funksie van 'n aandagstreep? Exactly what it tells you, né? Dit sit jou aandag op dit wat kom. So nou moet jy aandag gee. You must now pay attention, né, to the following lines or to the verse reels that's about to follow. Okay, because it is going to explain now what happens with these letters and what is in these letters. Nee, wat is nou in hierdie briewe? Wat doen die vrou nou met hierdie briewe? Okay, so nou moet jy aandag skenk. Goed, now we carry on to vers reel 2. Vers reel 2 sê, bladsye en bladsye vol. Nou daar het ons herhaling, bladsye en bladsye vol. Nou dit beklemtoon dat hierdie briewe is baie lank, né? En dit is lang briewe. Alright, en baie briewe. So she writes many letters and long letters. Hoe weet ons dit? Want die gedig sê bladsye en bladsye vol. Right, vers deel 3, 4 en 5. Now we're going to take a look at how this speaker gets the letter now to the man on the moon. Nee, goed. Sy sit dit in 'n koker. Sy rol dit in 'n koker op. Nou wat is 'n koker? Nou 'n koker is 'n round container. It looks like a pipe. Dit lyk soos 'n pyp, né? As ons nou 'n example sommer vat. Hierso. It looks like a pipe. Dis 'n pypie. So sy rol dit op en sy sit dit nou in hierdie koker. Alright. Dan vat sy 'n pyl. Wat is 'n pyl? 'n Pyl is 'n arrow. Alright? Dan vat sy nou hierdie koker en die briefie, the letter is now nicely inside, secure, en sy sit hom nou aan 'n pyl, né? She put it in 'n arrow, okay? En sy bind dit nou mooi vas. Okay? She straps this letter now to her arrow en dan met 'n boog. 'n Boog is 'n bow, né? 'n Arrow and 'n bow. She shoots it to the moon. Okay. So this is how the speaker is getting this letter to the man on the moon. Sy gebruik 'n koker, né? Sy sit dit aan 'n pyl en sy vat 'n boog en sy skiet dit na die man op die maan. Alright, goed. Ek rol dit in 'n koker op. Ek bind dit aan 'n pyl en skiet dit met 'n wilgerboog dat dit hoog in die lug inseil. Now everybody underline or circle or highlight the word hoog. Hoog beteken hierdie brief gaan baie ver. So die woordjie hoog beteken hierdie briefie gaan very far. Okay, dat jy dit nie meer kan sien nie. If you need to send something to the moon, it needs to go far, nee. So hoog beteken hierdie brief travels far. Alright, everybody got it so far? Good. Next one. Vers reel 7 sê sy: Ek sien hoe dit deur die sterre trek. Now underline the word trek. Trek, nee, means the same as hoog. Trek en hoog is dieselfde. Dit beteken hierdie brief gaan ver. Okay.
Dan begin ons versreël 7 weer met ek. So we are repeating ek. Again, we are making use of the technique herhaling. Wat beteken herhaling nou weer? Herhaling beteken iets is belangrik, so 'n persoonlike, hierdie persoonlike briewe is belangrik vir die spreker en dit bind die gedig tot 'n eenheid. OK. Sy sê, ek sien hoe dit deur die lig, deur die sterre trek en om die maan gaan draai. Versreël 9. Deur die donker. Now what do we call it if the first letter of each of more than 2 words repeats? Ons noem dit alliterasie van die D-klank. Remember in grade 11 kan jy nie net vir my sê alliterasie nie. You have to say which sound alliterates. Jy moet vir my sê wat 'n klank, nee, alliterasie, die alliterasie gee. Goed, nou gaan ek vir jou in die toets vra, wat is die funksie, the function van alliterasie? En check hierso, die function van alliterasie is for rhythm and binding. Rhythm and binding. Rhythm and binding. Nee. So wat is die funksie van alliterasie? Ritme en bind. Ritme en bind. OK. Goed. Versreël 10. Sê sy. En al verder deur die donker lig 1000 briewe saai. Now underline or highlight the entire line 10. Hierdie is belangrik. 1000 briewe saai. The word saai means sow in English. Now literally, what does that mean? Now number 1, it is a metaphor. Dit is 'n metafoor. Okay? And we can compare it to a meteorite. Now a meteorite, grade 11s, is a huge rock. A meteorite storm is a huge rock, that drifts in space. Now sometimes it happens that this little rock, or rock, huge rock, nou sê ek little rock, hierdie groot klip, shatters into pieces. Okay. And then the sun's rays, die son se strale, skyn op hierdie pieces. En as ons opkyk in die aande, dan lyk dit vir ons so sterre. Alright, millions of stars, duisende sterre. Goed, so, as ons sê, 1000 briewe saai, then we can compare it to a meteorite storm. Okay, wat beteken dit? A shattered rock, alright? And then all the small little pieces lyk vir ons so sterre. Okay, nou, in die gedig beteken dit, dat al hierdie briewe, wat hierdie spreker nou vir die man op die maan gestuur het, het nou orals gaan lê. Just like the many stars we see, dit het nou orals gaan lê. So baie mense kon hierdie briewe nou lees, want dit het nou op baie plekke geland. Alright, so it didn't only reach the man on the moon, it's a high possibility dat baie mense hierdie briewe nou gekry het. Everybody with me? Okay, goed. Next up. Versreël 11 en 12. Nou sê die spreker, nou wonder ek en wonder jy. Alright, nou, die en wonder jy, line number 12, underline or highlight the entire number 12, is very important.
die spreker spreek nou die leser direk aan. Now, if a speaker addresses the reader directly, jy, né? The purpose is to get the reader personally involved in the poem. Now, how do we say that in Afrikaans? Nee, die spreker, nee, spreek die leser direk aan. En dit maak die leser betrokke, involved, betrokke by die gedig. Okay, so ons as die lesers is nou betrokke by die gedig. Now the word wonder is important. Now this means the speaker is not sure if the man on the moon got all his letters. Nee, wonder beteken die leser weet nie of die man op die maan sy briewe gekry het nie. Nee, alright. The last two lines, or three lines, line number 13 to 15, versreel 13 tot 15. Het hy ooit sy pos gekry? Nee? Of sou daar iemand anders wees wat al die briewe nou lees? So now the speaker says, maybe the man on the moon didn't get all the letters. Nee, of sou daar iemand anders wees? Is daar dalk ander strangers? Strangers means vreemde mense. Nee, alright, wat nou al hierdie briewe lees. Okay, and together with that, the speaker is now wondering, what will the impact be on all those strangers, al daai vreemde mense, wat nou die briewe lees? Onthou, ons weet nie wat in daai briewe staan nie. And remember the tema van die gedig, né? Daar is dalk belangrike dinge of geheime, né? En nou wonder die spreker, wat sal nou die impact wees op al hierdie baie vreemde mense wat nou dalk die briewe lees en nie die man op die maan nie. And that is Sterrekyker. See you again.